Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Geopolitics TV aho muherereye ku isi hose, aho ngiye kubagezaho raporo y'impuguke za Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni raporo ifite amapaji 145 ariko ndagenda nyacamo ibice kugira ngo mumenye ibiri muri iyi raporo uko byakabaye. Turahera ku ncamake y'iyi raporo. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo nubwo hari intambwe zimwe zatewe mu bikorwa byo kunga no guhuza impande ziri mu makimbirane, umutekano warushijeho kuzamba, urangwa n'imirwano ikaze y'imitwe yitwaje intwaro. Ibyago by'ubutabazi byarushijeho kwiyongera kandi ibitero byagutse kandi bikaba bikomeje kugabwa ku basivile, kimwe n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorwa mu bihe by'intambara byiyongereyeho ku rwego ruteye impungenge zikomeye. Nyuma yo gusinywa kw'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda ndetse n'itangazo ry'amahame ya Doha, ibiganiro byarakomeje hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na guverinoma y'u Rwanda ndetse no hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23, hagamijwe gukemura ingingo zari zigifite kutumvikana. Hari intambwe zatewe, by'umwihariko hashyizweho uburyo bwo kubaka icyizere no kugenzurwa ishyirwa mu bikorwa hagamije gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'imigambi ya operasiyo yo guhagarika no kurandura ingabo za FDLR. Icyakora ibisobanuro bitandukanye by'ingingo zimwe z'ingenzi byakomeje kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Impande zose icyarimwe zakoze ibikorwa byo gukangurira abantu kwiyegereza intambara no gutangiza ibitero binyuranyije n'amasezerano yo guhagarika imirwano, bityo bigahungabanya inzira ry'amahoro. Ihuriro AFC M23 ryagerageje kwiyerekana nk'ubuyobozi busimbura leta ya Kongo, rishyiraho inzego z'ubuyobozi, ubutabera, imari n'umutekano kandi rikora inshingano z'ibanze za leta. Abayobozi baryo batangaje ko intego yabo y'igihe kirekire ari ugutegeka akarere kigenga mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ihuriro AFC M23 ryaguye ibikorwa byaryo bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo rifashijwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF, kandi rikorwa mu bufatanye bwa hafi nazo, rihuza ibitero byateguwe hamwe, imyiteguro ya gisirikare ishingiye ku igenamigambi ndetse n'itegurwa ry'ibikorwa bishya. RDF yakomeje gukoresha ikoranabuhanga ryo gutata no kubangamira itumanaho, bigahungabanya systeme zo kuyobora indege n'ibindi bikoresho by'itumanaho, nyuma yo gukomeza gushimangira ubugenzuzi bwayo mu bice bikikije umujyi wa Goma. AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda byibanze ku guhagarika no kurwanya FDLR, bikora ibikorwa byavuyemo imirwano ikaze ndetse n'ibikorwa byagutse kandi bikomeje byo kwibasira abasivile, by'umwihariko mu turere twa Bwito, Bwisha dutuwe cyane n'abahutu. Mu bice bya Masisi na Warikare, AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda ngo byashatse kwigarurira inzira nyamukuru zitwara ibikoresho ndetse n'ibice bituwe cyane mu mugambi wo kwigarurira umujyi wa Warikare. Icyarimwe AFC M23 yashimangiye ibirindiro byayo muri Kivu y'Amajyepfo, igenzura imihanda n'uturere dufite agaciro ka gihanga n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibyoherezwa bya gisirikare byateguwe hamwe ku mirongo myinshi y'imirwano, by'umwihariko mu turere twa Masisi, Warikare na Rubero, byafashije AFC M23 na RDF gukomeza kwagura uduce tugenzurwa nabo. AFC M23 kandi yashimangiye uburyo igera ku mutungo kamere wo muri Kivu y'Amajyepfo, ifata agace k'ubucukuzi gafite akamaro kanzibira ndetse n'ikirombe kinini cya zahabu cyatwangiza kiri Iruhwinja. Ubu igenzura hafi kimwe cya kabiri cy'umusaruro wa casterite na colta byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibirenze 2/3 by'umusaruro wa wolfram. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc hamwe n'imitwe ya Wazalendo bakomeje gukumira no kugabanya ukwaguka kw'ibikorwa bya AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF, binyuze mu bikorwa bya gisirikare bihuriweho bigamije kugabanya gutakaza
ibice by'igihugu no kurinda inzira nyamukuru z'itangwa ry'ibikoresho n'ibitunga ingabo. Nubwo hari ibikorwa bya diplomasi byakozwe hagamijwe gukemura ikibazo kihari cyo kuba ngo hari FDLR, Fardc zikaba zarakomeje kwishingikiriza ku bufasha bwa gisirikare bwa FDLR n'imitwe ifatanyije nazo mu bikorwa byazo. Turajya noneho ku kibazo cy'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko iyi raporo ibitangaza ngo ingamba zo kugarura amahoro i Washington na Doha, nk'imbaraga zashyizwemo ku rwego rw'akarere n'urw'isi yose mu guhagarika amakimbirane ajyanye na M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zageze ku musaruro kwa 27 Kamena 2025 hasinywa amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda i Washington. Aya masezerano yaganiriweho ayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye na Qatar na Togo nk'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu gihe kitageze ku kwezi kumwe nyuma y'amasezerano ajyanye n'ingamba zo kubaka icyizere, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 byasinye itangazo ry'amahame rya Doha rifungura ibiganiro bitaziguye. Intambwe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yarinangiye kuyitangira kuva muri 2021. Reka tujye ku masezerano ya Washington. Ngo hakurikijwe amasezerano ya Washington, guverinoma za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biyemeje kubahana no kubaha ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu byabo, guhagarika imirwano, kwirinda igikorwa cyose cya gisirikare cyo kwambuka imipaka no gushyira mu bikorwa byuzuye igitekerezo rusange cy'ibikorwa bya gisirikare kijyanye na gahunda ihuriweho yo kurandura no guhagarika FDLR, gukura ingabo mu mirwano no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zafashwe n'u Rwanda CONOPS yo kwa 31 Ukwakira 2024. Ngo biyemeje kandi kureka gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, korohereza gutaha ku bushake kandi umutekano impunzi n'abimuwe, gushishikariza gusubiza mu nzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abahoze ari abarwanyi byujuje ibisabwa no gufasha MONUSCO gusohoza neza inshingano zayo. Hashyizweho uburyo buhuriweho bwo guhuza umutekano n'akanama gashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa hagamijwe gushyira mu bikorwa igitekerezo rusange cy'ibikorwa bya gisirikare. Itegeko rya operasiyo ryasinywe kwa 18 Nzeri risobanura uburyo intambwe n'ingengabihe byo gushyira mu bikorwa igitekerezo rusange cy'ibikorwa bya gisirikare. Icyakora ubukererwe bwabayeho bwabangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'icyo gitekerezo n'iryo tegeko rya operasiyo. Amasezerano ya Washington yanateganyaga ubufatanye mu bukungu ku rwego rw'akarere mu rwego rushya rwo kwishyira hamwe mu bukungu bw'akarere, harimo n'ubucuruzi buboneye bw'amabuye y'agaciro. Uru rwego rwasinyweho n'intumwa za guverinoma za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku wa 7 Ugushyingo 2025, ariko ishyirwa mu bikorwa ryaryo riterwa nuko igitekerezo rusange cy'ibikorwa bya gisirikare n'itegeko rya operasiyo byashyizwe mu bikorwa neza. Tugiye ku mahame ya Doha. Hakurikijwe amahame ya Doha, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bongeye kwemeza ubushake bwabo bwo kugumana agahenge gahoraho no gushyiraho uburyo buhuriweho bwo gusobanura no gushyira mu bikorwa uko kazashyirwa mu buryo bugaragara. Ubwo ni agahenge gahoraho. Bemeye kandi gufungurana imfungwa, no kwanga guhanahana imfungwa, gusubiza ubutegetsi bwa leta mu bice byari birimo bigenzurwa na M23, gutahuka ko abaturage bimuwe no gusinya amasezerano y'amahoro yemewe bitarenze ku wa 19 Nyakanga 2025. Igihe raporo yategurwaga ayo masezerano y'amahoro rusange yari atarasinywa. Ibiganiro byatinze kubera ingorane zo kumvikana ku bisabwa na M23, cyane cyane ibijyanye no kurekura imfungwa. Nubwo bimeze bityo, impande zombi zakomeje kuganira cyane i Doha, maze ku wa 18 Nzeri
zisinya amasezerano yemeye yo guhanahana imfungwa mu rwego rw'ingamba zo kubaka icyizere. Ku wa 14 Ukwakira impande zombi zasinye amasezerano ashyiraho uburyo bwo gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Inzitizi zijyanye n'inzira z'amahoro. Hagati ya Kanama no Gushyingo 2025 habaye ibyiciro byinshi by'ibiganiro byakurikiye isinywa ry'amasezerano ya Washington n'amahame ya Doha bigamije gukemura ibibazo byari bisigaye bitarumvikanwaho. Icyakora kutizerana gukomeje, imvugo zishingiye ku ntambara n'ibirego by'impande zombi byo kurenga ku gahenge byakomeje gushyira mu kaga izi nzira zombi z'amahoro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byakomeje gusobanura mu buryo butandukanye ingingo z'ingenzi z'amasezerano ya Washington, bituma habaho kutumvikana n'ubukererwe mu gushyira mu bikorwa ingamba zumvikanweho. Kimwe mu bibazo bikomeye byari bijyanye n'uko ingamba zisobanurwa mu gitekerezo rusange cy'ibikorwa bya gisirikare zagombaga gukurikirana cyane cyane ihuzwa ry'igengabihe, inshingano zo kurandura FDLR no kuvana kw'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Igitekerezo rusange cy'ibikorwa bya gisirikare n'itegeko rya operasiyo bijyanye nacyo byahaga ubuyobozi bwa Kongo inshingano zonyine zo kurandura FDLR. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje kugera kuri iyi ntego kandi yatangaje ku mugaragaro ko idashyigikira FDLR, inasaba abarwanyi bayo gushyira intwaro hasi no kwitanga. Icyakora igice kinini cy'ingabo za FDLR cyakoraga mu bice bigenzurwa na AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda. RDF kitagerwaho n'ibikorwa bya gisirikare bya Fardc. Ibyo bikaba byaragize ingaruka ku bushobozi bwa Fardc bwo kurandura ibice bya FDLR byanze kwitanga. Muri icyo gihe ingabo z'u Rwanda na AFC M23 byatangiye ibikorwa byabyo bya gisirikare byo kurandura FDLR kuva muri Mata. Abahagarariye FDLR n'abo mu mutwe w'abakorerabushake bo kurengera igihugu VDP Wazalendo banenze inzira y'amahoro, bayishinja gusiga inyuma abafatanyabikorwa bakuru barimo na FDLR. Byongeye kandi kubura ibisobanuro bisobanutse by'ijambo FDLR n'imitwe ifitanye isano nayo byongereye umuco maze igihe wo kuvanga amatsinda ngo y'abahutu na FDLR. Uburyo mu mateka bwateje guheza no kwibasira abasivile mu bintu by'ibanze ngo gusobanura kwagombye gusobanura neza inzego zigize FDLR nk'umutwe witwaje intwaro n'ibipimo by'ukuntu hamenyekana imitwe ifitanye isano nayo, yaba ari imitwe yitwaje intwaro cyangwa abantu bayishyigikiye bitewe na ideoloji cyangwa imikoranire ya gisirikare. Hari kandi gukomeza kutumvikana ku gusobanura itangazo rya Doha. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitegerezaga ko AFC M23 yakora ingabo zayo ikemera gushyirwa mu bigo byabugenewe kantonoma, mu gihe abayobozi ba AFC M23 bashimangiraga kugumana ubugenzuzi ku myanya bari bafite no gushaka kwinjizwa mu nzego za leta. Icyarimwe AFC M23 yashyigikiye igitekerezo cy'ubwigenge ugereranyije na guverinoma, ishimangira inyungu za federasiyo kandi ikomeza kubaka inzego zayo zisa n'iza leta n'ingabo zayo mu rwego rwo kugera kuri iyo ntego y'igihe kirekire. Nubwo ibiganiro byari bikomeje, imirwano ikaze yakomeje kandi kwaguka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iyo mirwano ihanganishaga Fardc na VDP Wazalendo n'ingabo za AFC M23 na RDF. AFC M23 na RDF byongeye ibikorwa byo gukusanya no gukangurira abantu kwinjira mu gisirikare. Kwimura ingabo n'ibikoresho bya gisirikare, ibikorwa byo kugaba ibitero no guhashya imbere mu mutwe abagaragaza kwinubira cyangwa kurwanya.
u Rwanda rwakomeje kohereza ingabo no gukora ibikorwa bya gisirikare binyuranyije n'ibiteganywa n'amasezerano ya Washington n'icyemezo cy'ibihumbi 2723 2025 cy'inama y'umutekano, kandi ni rwashyize igitutu kuri AFC M23 ngo ive mu bice yigaruriye ihagarika ibikorwa byo gushimangira ubugenzuzi bwayo cyangwa ihagarika ibikorwa bya gisirikare. Fardc yakoze ibitero byo mu kirere ku myanya ya AFC M23 na RDF bigamije guhagarika iterambere ryazo no guhungabanya imbaraga zazo binyuranyije n'agahenge. Byongeye kandi ibiganiro biracyasaba kugera kwishyirwaho ry'uburyo bunoze bwo gushyira mu bikorwa bwizewe buzagarantisa ishyirwa mu bikorwa rihamye kandi rihuza ry'ingamba zumvikanweho. Ku bijyanye n'intego y'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 kwimakaza imizi binyuze mu bikorwa bya gisirikare no mu miyoborere isimbura iya leta. Guhera muri Mata 2025 AFC M23 yikubye kabiri ikuba imbaraga mu gushimangira ubugenzuzi bwayo bwa gisirikare, yagura ibikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya, yongera imyitozo ya gisirikare kandi ihuza kwimura ingabo zayo n'ibikorwa bya gisirikare byakorewe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ubufatanye bukomeye mu bya operasiyo n'ingabo z'u Rwanda RDF bwashyigikiye izi ngamba, bituma AFC M23 ishobora gushimangira ibyo yigaruriye no kwagura aho igira ijambo. AFC M23 kandi yashatse kwiyerekana nk'ubundi buryo bushoboka bwo kuyobora busimbura leta ya Kongo, ishyiraho mu buryo buhoraho inzego z'ubuyobozi, ubutabera, imari n'umutekano zisa n'iza leta, kandi igatwara inshingano za leta ku buryo butemewe. Intego yatangajwe na AFC M23 yari yo kuyobora uduce yigaruriye mu gihe kirekire, ishyiraho akarere kigenga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Nyakanga 2025. Benjamin Mbonima, umunyamabanga uhoraho akaba n'umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 akaba n'uhagarariye delegation ya AFC M23 idoha, yatangaje ko AFC M23 ishyigikiye federation nk'uburyo bw'imiyoborere, ubwo buryo bwa federalism. Ibi byose bihabanye mu buryo bweruye n'imihigo AFC M23 yafashe yo gushyigikira amahoro ndetse binyuranyije n'ubutegetsi bw'ibihano. Kwinjiza abarwanyi, imyitozo ya gisirikare n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingabo. Kwinjiza ku gahato, kwinjiza abarwanyi ku gahato kandi mu buryo bwagutse bwiyongereye mu bice byose bigenzurwa na AFC M23. Abagabo n'abahungu bakiri bato bakusanywa mu buryo buhoraho, akenshi bitwaje intwaro no kugenzura indangamuntu cyangwa ibikorwa by'umutekano, maze bakinjizwa ku gahato mu gisirikare. Ibikorwa byo kwinjiza abarwanyi mu mahuriro rusange hifashishijwe ubukangurambaga bwo kwiyandikisha ku bushake nabyo byarakoreshejwe. Ubuhamya bw'abahoze binjijwe mu gisirikare bwatanzwe ku itsinda ry'impuguke hamwe n'amafoto n'amashusho byemejwe ko ari ay'ukuri, bigaragaza ko iyi myitwarire yakomeje hose muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Imyitozo no kwiyongera kw'ingabo. Guhera mu ntangiriro za Nyakanga habayeho kongera no kwimura ingabo ku gipimo kinini mu bice bigenzurwa na AFC M23, harimo n'abinjijwe bashya. Itsinda rya mbere ry'abarwanyi barangije imyitozo ryoherejwe mu kazi muri Nyakanga ku wa 14 Nzeri. AFC M23 yatangaje ku mugaragaro isohoka ry'abarwanyi 7443 bise commandos bari barangije imyitozo i Rumangabo. Ku wa mbere Ukwakira yatangaje irangiza ry'imyitozo y'abandi bakomando 9350 ku kigo cy'imyitozo cya Canzu. Itsinda ry'impuguke ntiryashoboye kwemeza iyi mibare mu buryo bwigenga. Mu boherejwe harimo n'abahoze muri Fardc, muri polisi y'igihugu ya Kongo no muri Wazalendo bari barafashwe cyangwa binjijwe nyuma yo gufatwa kwa Goma. Nubwo bamaze amezi arenga 7 bahabwa imyitozo n'inyigisho za politike, benshi mu binjijwe ntibizerwaga
byuzuye n'ubuyobozi bwa M23 akenshi boherezwaga mu bice batari bamenyereye, badafite ibikoresho bihagije kandi rimwe na rimwe badafite intwaro, cyangwa bagashyirwa ku murongo w'imbere ku gahato. Umubare munini w'abatorokaga ugaragaza ko bigoye kuri M23 gukomeza kugumana ubudahemuka mu barwanyi bayo, bigatuma yishingikiriza cyane ku ngufu n'iterabwoba mu kuyobora no kugenzura. Kugerageza gutoroka cyangwa kwanga kubahiriza amabwiriza cyane cyane ku bigo by'imyitozo nka Rumangabo na Canzu byahanwagamo ibihano by'ubugome n'iyishwa ry'abantu ridaciye mu nkiko. Abashoboye gutoroka batangaje ko abarwanyi bashya bahatirwaga kubaho mu nzara, mu ndwara zitavurwa, gukorerwa ihohoterwa ry'umubiri n'iyicarubozo. M23 yakomeje kandi kwinjiza no gutoza ingabo zayo zise izirengera umutekano w'aho hantu, zishinzwe kubungabunga umutekano mu mijyi n'utugari igenzura. Ariko izi ngabo zakunze kwishora mu mirwano n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo no mu bikorwa byo kurenga ku burenganzira bwa muntu. Imyitozo ishingiye kuri ideoloji no ku buyobozi M23 iha abakada basanzwe n'abanyapolitiki yakomeje mu gihe gikubiye muri iyi raporo. Iyi raporo iriho ku bufatanye bw'abagize diaspora ya Congo n'abari muri operasiyo ya politiki, ingingo ya 20 na 24 n'imigereka 12 na 14. Ishyirwaho rya brigade ya polisi n'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Umuryango wa 23 Werurwe M23 kwa 24 Kanama 2025 General Sultan Makenga yatangaje ishyirwaho ry'ingabo za polisi yihariye y'indobanure ya M23 ikorera mu rwego rw'imiterere y'umutekano w'imbere mu mutwe, yiswe polisi ihindura imiyoborere ya Congo, Police Révolutionnaire Congolaise M23 PRC. Ishyirwa munsi y'ubuyobozi bwa Colonel Guillaume Eboko wahoze ari umusirikare wa Fardc. Izi nzego cya za polisi zoherejwe cyane cyane mu mijyi ya Goma na Bukavu, bituma ingabo za gisirikare zibasha kwibanda ku mirongo y'imbere y'imirwano. Amakuru yizewe aturuka imbere muri M23 hamwe n'ay'inzego z'iperereza n'umutekano yagaragaje ko hari abasirikare ba FDLR ba RDF binjijwe muri M23 PRC. Muri icyo gipolisi nyine nkuko mubyumvira, polisi nshya ya M23 PRC yakomeje gukora ibikorwa byagutse igoma n'ibukavu, byaranzwe n'ifatwa ry'abantu ku buryo bunyuranyije n'amategeko no kwinjiza ku gahato abahungu n'abagabo. Itsinda ry'impuguke ryaganiriye n'abahohotewe n'ifatwa batangaje ko biboneye ibikorwa by'iyicarubozo, gufatwa nabi mu buryo butari ubw'abantu, harimo gufungwa abantu bambaye ubusa, kubima ibiryo n'amazi n'iyicwa ry'abantu ridaciye mu nkiko mu bigo by'ifungwa igoma. Gushimangira ubuyobozi busimbura ubwa leta. Nubwo yakomeje kwitabira ibiganiro idoha, M23 yakomeje gushyiraho inzego zayo z'ubuyobozi busimbura ubwa leta no kuzishyira mu bikorwa. Gukuraho abayobozi b'umuco, no kuvuga ngo abayobozi gakondo, no kubasimbuza abantu bashyigikiye M23 byarakomeje. Harimo n'ishyirwaho ritemewe ry'abami bashya ku ntebe z'ubuyobozi bw'ubwami bwa Bukumu mu karere ka Nyiragongo n'ubwa Bashari mu karere ka Masisi, binyuranyije n'imigenzo gakondo y'igenzura ry'ubwami. M23 yashyize mu bikorwa kandi ingamba zafashije kwitwara inshingano z'ibanze za leta. Yahinduye imiterere y'inzego z'ubuyobozi, ishyiraho amategeko mashya ajyanye n'imicungire y'imitungo n'ubutaka, bityo yivanga mu micungire y'ubutaka, harimo imisoro n'iyandikwa ry'imitungo. Yatangiye kugenzura abinjira n'abasohoka mu bice igenzura, ishyira kashe
ku mapasiporo kandi itanga viza. Yanatangaje ivugurura rya sisitemu y'uburezi inategeka za kaminuza gucana umubano na Kinshasa mu gihe yari ihanganye n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amafaranga no gushaka kwirinda gusenyuka k'ubukungu bitewe n'ihagarikwa ry'ibikorwa by'amabanki yemewe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubwoba bw'ibigo byigenga n'ibigo by'imari mu gukorana n'urwego ruri mu bihano. AFC M23 yashyizeho inzego z'imisoro n'imari zisimbura iza leta kugira ngo ikomeze gukusanya amafaranga no gucunga amafaranga aboneka. AFC M23 yanaguye ubugenzuzi bwayo nyabwo ku rwego rw'ubutabera, ishyiraho inkiko n'urukiko, ikinjiza abacamanza kandi igashyiraho uburyo bw'ubutabera bw'inzibacyuho. Igihe iyi raporo yategurwaga, inyandiko z'ubutabera n'iz'ubuyobozi zari zatangiye gutegurwa. Guverinoma yatangaje ko izatesha agaciro inyandiko zose z'ubutabera zafashwe na AFC M23 binyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane. Iki ni igice cya mbere cy'iyi raporo, turakomeza kugenda tubagezaho uko mutwereka ko mushaka ko tubagezaho iyi raporo. By'umwihariko iyi raporo ikaba iharabika mu buryo budasubirwaho AFC M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda, ariko nanone ikagaruka kuri FDLR na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibyaha bakoze nk'uko mubyiyumviye. Ni mu bidusaba, ni mu bishaka, turakomeza tubagezeho ibindi bice kuko iyi ni raporo ifite page zigera mu 145 mu gihe tumaze kubakorera page zigera ku 10 zonyine.